Deh, aku langang bana orang gini kok dak ada orang dah. Ya, Ayo teh, apa teh? dak ada orang nampak deden doa. Ang saya surang baru tiba si korwa. Mungkin lu tiba lah teh. Iko goreng kok teh. Iyo, Oh, bakwan mah teh. Bara kok teh, cie teh. yang mana deh angko? Kau yang kena ha. Oh, nan ketek tuh 2002. Oh, murah teh. Oi. Oh ya. Iya terkejut deh Ai cie. dah tiba di siku. Ada yang panjang menunggu di rumah. Iya, Duk. Ayo nak masuk kayak bakawan. Ada Onde. Apa nak pakai cen tuh? Pasana mengasih kok. Sabarlah dulu. Masa ada lapis sangok dia tu lah pasal-pasal sekali. Tek. Oi, Woi, kau yang angek mate. Baru masak tak? baru mana? Kok aku tempe. Aku tahu. Tahu tuh masuk. Tahu berapa tek? Kalau tahu tuh yo 2003 tuh mah. Serius 2003 kau? Iyo 2003. Itu bantu si Levi cuma ya. Oh, pajak aku main tete dan jando kau ya. Oh, nak namu ni kau. Dengan kancing pajak dua sudah makan tu. Gampang. Wah, tak kena den. Baku ang tinggal saya dari tepi sawah ni soi. Tapi kau kadang-kadang coyak, kau ada lama nunggu ya. Ada yang kecil kan tadi. Ada pegang jamban sebentar soi. Itu ang main hilang saya. Ibu ang tak petek kaya. Ada tu takut lo tempe trip. Oh, samoy kalian semua. Teh, Oi, ku banyak goreng-goreng teh terletak teh. iyo masih ange-ange kok Oi lama bot. Iya. Serius kau mana? Serius murah lo le bot. Teh, Oi, li nak butang preman ku teh. indahnya bayi kontan. Dan aku nak lemah. Anak itu doh, ada yang tahu. Anak kesukaan ada yang tahu. Cocok sama dua badan nang. Agak banyak ceketek. Ngalun makan yang orang ada lagi biasa. Kalau Deden 2003. Kalau untuk kebot ambil 2004. Baketing. Atau tempe kah? Tempe tu lambui. Iya teh. Iyo. Oh, yang murah teh. Den tahu lo nyoba apor siang nyobot. Onde, yang kanya makan semua. Orang minum je kecil-kecil. Halo Ete. Oi, Selamat pagi. Oi. Good morning menjelang sonjo. Oi, lesek. Kami kurang sepuluh. Kecen patung sko. Iya siapa lah kami bertiga kok ha. Aduh lesoi. Yo, Ande mau oya. Ikut siapa? Apa gajah? Ande tak gepot kira. Saya. Kuih tek ku jual lapim. Murah-murah mana? Lesit tu mana? Lapim murahnya. Lama tu lesek. Iya tuh. Serius saja. Serius. Ande teh ange-ange kau teh. Selain murah, gadang lo le. nak banyak-banyak cerita kalian no. Nanti body lesek kok apa nama pasan gini kok? Aku nama bungkui kau apa kau teh? Nama bungkui mah, nama bungkui orang saduan lain mah. Iyo kok gak lain lo bantuan teh bungkui kau lunak-lunak lain Anak lapek tu. Lapek tu 2005. Hah? 2005? Iya, batu tak mahal dang. Indah teh. Akalan ikut teh bapak teh. Kau nambah awan kah? Bapak gue ya. Bakwan tu 2002. 2002. Iya. Astagfirullah, ete. Akalan tahu teh. Tahu tu 2003. Hah? Jago banyak nak. Meleset letek gue. Hah? Tempe teh. Nyatanya satu. Onde, ang yo nyinyi ang nak. Ada piti tidak. Tidak kamu. Bapiti lah. Kalau mak ada gila ndak bapiti dan lai. Ang ka mambali ndak ko? Lai kemamboli teh tapi bapu lah mau dekau ga. Iko lah expire sado mate. Expire ba ada ang ko dan pungkang ang may ko lai banyak na kandang mah. Iya bapu gida detek gua. Pabayo, lope etek yo tahun 2005. Hah? Tempe etek ku tahun 2004. Hah? Tahu. Oleh tahun 2003. Lelo ada makan le gua. Hah? Tambah lo bakwan gua ya. Tahun 2002 teh. Ande kini lah tahun berapa detek gua. Onde lese nak mangarati dan kecil ang tu do. Tidak mangan roti teh. Nanjole, lope, tempe, tahu bakwan etek lah expire.
Katakanlah 2008 boleh Tek gini ya. Nah, Tek jauh tu apa Tek? Mulai dari tahun 2005, 2004, 2003 sampai 2002. Le masuk Tek le deh. Iyalah pakak ang mah. Tak mungkin Tek. Masak kena makan modeko lah basi. Ang kalau ndak kabalanjo barang kek lang dari sekolah lah. Pajak tu ya sakit dah. Oh, jangan. Pitih banyak. Ada lo goreng je pakai spire lo dah ya. Mesti dah. Kecian saya nak kamu minta. Tapi nak ada dok. Kurang sayang. Saingan kurang. Oke. Oke. Itu loh. Awak patiga saya teh. Apa? Ada lo tadi batiguan. Barang kek lah kalian dari sekolah lah. Iku nak kalama di kalian ah.